Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azikazi olemekezeka bwana watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Azikazi abwana watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalipo 11. Azikazi ochokera kuntundu wacho Quraish ndi Sayyida Khadija mwana wa Khuwailid, Sayyida Aisha mwana wa Abu Bakar, Sayyida Hafsa mwana wa Umar, Sayyida Habiba mwana wa Abu Sufyan, Sayyida Hindi mwana wa Abu Umayya, ndi Sayyida Sauda mwana wa Zamu wa Mulungu asangalale nao. Azikazi ochokera kuntundu wa Charabu ndi Sayyida Zainabu mwana wa Wahshi, Sayyida Maimuna mwana wa Harith, Sayyida Zainabu mwana wa Khuzaima, Sayyida Juwairiya mwana wa Harith Mulungu asangalale nao. Ndipo mkazi ochokera kuntundu wa Israeli ndi Sayyida Sofia mwana wa Huyai Mulungu asangalale naye. Kodi ndi chifukwa chiyani bwana watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adakwatira akazi ochuluka chonchi? Chifukwa choyamba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ma tazawajtu wa ma zawajtu illa biwahyin minas samai nazala bihi Jibrailu alayhi salatu wassalam, au kama qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Adalankhula mtenga wa Mulungu mtendere ndi madaliso zipite kwa ye adati, sindidakwatise ukwati wa wina aliyense kapena kukwatira mwayi ine ndekha chifukwa cha zilakolako zanga, ayi koma chifukwa cha uthenga umene ankasika nawo Hazrati Jibrailu alayhi salatu wassalam kuchokera kumwamba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.